Zdravo živo, još jedan lep dan, sunce. Hteo bih da pričamo danas o strahovima. Šta su to? Šta je to strah? Sad ima tu jedna drvitska definicija. Strah je osjećaj koji nastaje kada čovjek veruje da će se desiti ono što ne želi. To vam je strah. Što više čovjek ne želi to da mu se desi, a što jače veruje da će da se to desi, to je strah veći. Ovo može svako da proveri odmah i da pomisli na svoj strah i da kaže, na neki od svojih strahova, i da kaže ja verujem da će to da se desi. Oni koji imaju jake strahove tu će da budu ko pare njima da skoče. Zapravo o tome se radi. Sad šta je tu zanimljivo? Isus je pričao, poveri neka ti bude, ono u šta čovjek veruje, to i manifestuje svoj život. I čovjek ako se ne oslobodi svojih strahova, suočavanjem, to ću da pričam u drugom videu kako se osloboditi strahova, ako se on ne oslobodi, posle smrti u čistilištu, on mora se suočiti s njima da bi došlo svoje više ja u to čisto dobro. Mora da se to izleči. Bar je to moje viđenje stanja stvari. Iz tog razloga čovjek treba to da nadiđe za života, a vrlo je prosto, vidjet ćete posle u videima koji slede, koji ću to da objašnjavam. Ima tabela na internetu koja kaže da je stid najniža vibracija u emocijama. Znači stid, krivica, šta znam, gore penj. Međutim, ja se ne slažem. Drvitski pogled je malo drugačiji. Strah je zapravo najniža ta vibracija. I sad ću to da objasnim. Kažu da je strah, neki ljudi pričaju da je strah dobar, jer kad čoveka napadne tigar, medved, strah nam pomaže da se spasimo, da pobegnemo. Recimo idu kola, mi prelazimo ulicu, odjednom zaškripe one gume, šta je? Čovjek od straha skoči i spasi se. Međutim, to nije tačno. Strah je osjećaj koji ledi čovjeka, on ga skameni. Svi znate za ono skamenjenog straha, sleđenog straha. U stidu čovjek može funkcioniše nekako, u strahu ne može nikako. On je potpuno sleđen. Nešto drugo tu spašava čovjeka. Sad, šta je to drugo što spasi čovjeka kad ne iđe tigar? Šta to može da bude? To je želja za životom. Želja za dobrim. U tom momentu kad se desi takva neka situacija, sukupljavaju se verovanje da će da ispadne ono najgore, da će da ga pojede tigar, da će ga uhvati, i želja da sve bude dobro, da se čovjek spasi. I u takvim trenucima se stvara uzbuđenje, luči se adrenalin. To su recimo ovi što skaču s padobranom, zavisnici od adrenalina, bilo šta što rade ljudi, gde se luči adrenalin. Zatim trema je isto, se stvara na isti način. Kad čovjek treba da izađe pred publiku i sad ima to verovanje da neće da će da se osramoti ili ko zna šta, kako mu je to verovanje, a s druge strane želje da ispadne dobro. Ako čovjeka nadvlada taj strah, odnosno verovanje u loše, u zlo, čovjek bude skamenjen od treme i ne može da bekne. Ništa. A recimo za padobranca, ako čovjeka uhvati strah toliko da ne može potegne ni onu ručicu, normalno padobran se ne otvara, on zvekne dole i to je to. Međutim, ukoliko pobedi ta želja da sve bude dobro, onda se luči ogroman osjećaj sreće kad sve ispadne dobro, kad čovjek pobegne od tigra, kad se spasi od medveda, odjedanput osjeti ogromnu tu radost, sreću, adrenalin taj koji se luči se pretvara u to. Čovjek osjeti veliko zadovoljstvo. Iz tog razloga smatram da strah koji skameni čovjeka je najniža emocija. Suprotno strahu je spokoj. Strah je apsolutna vera u zlo, spokoj je apsolutna vera u dobro. U spokoju
U spokoju mi imamo veru da je sve dobro, odnosno taj osjećaj imamo u sebi. Sve je dobro i potpuno smo spokojni. Nismo mirni, nego spokojni smo što se svega tiče. Znamo da nam u život samo dolazi dobro. Ukoliko nešto želimo, a spokojni smo u vezi toga, mi zapravo apsolutno verujemo da će to da nam dođe. Isto kao što strah, apsolutna vera da će da nam dođe ono što ne želimo, spokoj je apsolutna vera da će da nam dođe ono što želimo. Ljudi koji deluju iz straha, oni kreiraju pakao od svog života. Plaši se za egzistenciju, plaši se za sve živo i to kreira onda neke postupke, to kažu iz ega. To su ta naša negativna podsvesna uverenja i on čini pogrešne korake i sve više tone u patnji. Čovjek koji reaguje iz spokoja, on kreira raj oko sebe. Jednostavno ima taj osjećaj šta je ispravno, spokojan je i vuče prave poteze. Eto, to sam ja htio da kažem o strahu. A sad će da uslede videi o tome kako se fobije leče, kako se strahovi leče. I ću da navedem neke primere. Ko zna to, možda bude par samo komada, ako bude interesovanje onda možemo da nastavimo taj serijal. Sve vas voli, ljubi vaš Božić Medinac. Neka vam se desi nešto mnogo lepo. Hej, ćao.